داعشی هەوڵ دایە گۆ عێریشی ئەمریکا بکە. Okay, my name is Nicholas. ناوی من نیکلس لیه. لی د ناو دولت اسلامی دا ابو یوسفه. از جه ترینیدادم. ئەبوو یوسف چەکدارێکی داعشی 39 ساڵیە هەم وڵاتیە ترینیدادەیە یا ئەمریکا باشوور. ئەبوو یوسف بەرسڤا پرسا گۆ گەلۆ هەولەدانên داعشی هەبوون دەرباسی ئەمریکا ببە. دریا گۆ پەنابەرên ji مەکسیکۆ دەرباسی ئەمریکا دربن. ئەبوو یوسف گوت ئەری. I know him as Abu Ahmad. از وی به ناو ابو احمد ناز دکم. من او د ناو دولت اسلامی دا ناز کر. او جولات منه او جارو بار ام به هفراد پیوین. وی جمن را گوت کو کسک جوی پرسی اگر او دخوازه برای مکسیک در باسی امریکا ببه دا کو عملیات جهادی برای ببه. وی جوان را گوت کو او د جیوه یکی بو او باوریاوی به ندهاد. د انجام وی یکی دا داعش او خسته زندان دا. بدەرکەتنا حەزارە چەکدارên داعشێکی باغۆزێ دۆسەیên داعشەیەن veşartî jî tê naskirin. Dilêgerîna dorvê mijarê de hata naskirin got Ebu Ahmed got welatiyê Trinidad got jê hatiye xwestin got derbasî Tirkiye bibe ji wir bi balafirê bighêje Brazîlê û xwe bighîne Meksîko û di nava koçberan re derbasî Amerîka bibe. Ew Ebu Ahmed beriya niha di hevpeyvînekê de bi International Center for Study of Violent Extremism navî wî yê rast jî tê eşkere kirin. Navî wî Henrique El Kennedy ye. Got hemwelatiyê Kanadayê û Trinidadê ye. Li gorî hevpevînê got Ebu Henrique El Kennedy plana Daişê red kir. Ji ber wê jî ji aliyê emniyan ve yên Daişê an got istixbaratê Daişê hate girtin. And as a result of this, he was د انجام وی یکی دا او هات گرتن. داعش دگو رنگ او سیخوری دیگه با امریکا. ام جرقا چون میادین. او گلک کسکی شرمین بو. هر تم د ترسیا کو روژه که چکدارین داعش وی بگرن. دوان روژا دا مچیروک ده بهیستن کو چوا داعش وان کسان سر جد که کو همون ایدئولوژیا وان نینه. هەولەدانên Daişê bi karanîna çekdarên xwe yên biyanî bi taybetî yên got ji Amerîka başûrin bi mebesta pêkanîna êrîşan di Amerîka de tê piştrastkirin. Ev der jî kampa Holê ye. Nêzîkî 13,000 malbatên Daişî yên biyanî hatine bicihkirin. Di gera nava kampê de ya metirsîdar de. Ev malbateke Trinidad de. Dibêjin ew dixwazin vegerin welatê xwe. از جه ترینیداد و توباگو ما و نها از لسوری ما بشتی از جه دولة هاتم سپاس بو خوده من نها سبا روژا که هی سبا روژا من چیه از نزانم Lêpiraniya welatan taniha vegerandina çekdarên Daişê û malbatê wan napejirînin ji ber metirsiyên ewlekarî. Hat naskirin got malbat û çekdarên Daişî yên got ji Amerîka başûrin di rêya Brazîl re bi balafirê gihîştine Tirkiyeyê. Ev yek jî ji ber got fîza di navbera Tirkiye û Brazîl de hatiye rakirin. Hewledanên Daişê derbasbûna Amerîka ew jî bi heman rêkê ye. Lê nehate piştrastkirin got hewledanên Daişê çûne serî yan na. An ku gelo çekdarên Daişê gihîştine Meksîko an derbasî Amerîka bûne yan na. Zana Umer Dengê Amerîka Kampa Holê.